iti tunggal pitik ki puso, ada gurura ng istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Anya man na nakalukwan ti inaramid mo, sika Albert. Kanayon kalaka din nakasta. Pasig as sakit ti ulo, ti ipapaay mo kada kami iti inam. Anya ay ti pagungungtan niyo, Papa. Nalusutak mo ti sinarar ko agulo ah. Nalusutam. Gaputa nakakapat kan ka ti apelyado. Kat ammo ti amin, asika ti agmaymay sa aputot ko. For your information, Papa. Jak imbaga iti presento ti pudno anagan ko. Ngem am muna ka ti hepe, gaputa amigok dayjay. Isu an ariglo adagos ti gulo asinirak mo. Panag ko na, Papa. Saan ko na basol dayta? Iso asan na siyak ti kaunget yo. Ayan mo nga raw din, Albert. Pagturong ako dito dagos mo, Brad. Talaga kami na nabat trip pa kay balay. Amuklatan no apay, Brad. Oray asino mo't ngamin. Talaga ama bad trip no masermonan. Ngarod ah. Kunamat lang na sino ni Papa. Makapasoro. Dumagas ka nga raw din iti pagsangwanta dito'y balay. Awan ti abastok dito'y, Brad. Kan may sa. Sikatin na bak na. Iso ama kaammo ka pailaan. Napananman nga rutan yan. Tsaka mo. Rimwari tayo nalpas a kinasarita. Amangan mat ngamin no masubsobra am ti mangungungat iti anak ta. Amado. Isa ka kastyoy. Nakarkaron nga agrib rebelde. Sumardeng ka man, sika karidad. Amutang agpadpada, anatangkan ti ulo ni Albert. Aramiden na latanwa niya ti kayat na. Kita amlangan. Idilaan na minsan aldaw. Inawagan na ti din ti pagadalan nga yan na. Ket ammom noan niya ti inaramid ti anak mo. Anya? Nairamraman iti rambol. Ket tirigat na. Isulaang ti identified. No saan ko lagayam dagiti masaknan iti pagadalan. Amangan no nabayagan ana kick out ni Albert. Nanang, nas ka na rumara. Ada nga ming group project anas ka nga ilagpas mi kadagiti kaadalak. Tapno makompleto ti requirement mi nga graduate. Sige lah ang anak ko. Anya nga oras ka asumangpot ngay. Agawi da kadago sa paman amalpas ti aramidan mi, nanang. Di ka agparparabi anak ko ah. Amumbat a delikadon ti panawon ita. Di ka agdanag, nanang. Agan nadak. Nasaya at no kasta anak ko. Diyak kayat nga dadakas ama pasamakan ka. Amom da ita. Uwan, nanang. Di ka agdanag. Oh, ti cellphone mo, Brad. Ado mo awag. Ni Mama Brad. Di mo sungbatan? Jak pa ilay da kaya ta kasaw. Anya? Masuro na ka talaga di panang sermon kanyak ni Papa. Iso jak pa ilay da kasasao. Oh, para kan ka, kumpadre. Agyaman ak Fausto. Husto lang ti panghadang ko adito iti papanak. Tapno makarelaksak. Amado. Saan namin arumbang anauyong kalaunay ka ni Albert nga anak mo? Amumatan lagi ti teenager ita panawan. Ala? Saan ta pa'y lang nga pagsaritaan ti maipapan ka ni Albert? Cheers, kumpadre. Cheers. Wan gayam. Apag isulaunay tayo umay mo dito'y malay. Adang amin napatag nga ibagakkan ka. Anya dayta? Ni Misty nga anak ko. Kaya't nanti agsubli dito'y Pilipinas. Ket kasanon ti panagadal na iti abroad? Dito'y nakanon nga ituloy ti agada. Si Mang, no sumangpat ni Sir mo,
Ibagam tulatan kan kuha na arimwarak, ha? Uwen, senyora. Makamu kan dito'y balay. Asikaswam ni Albert, apaman nga gawid. Di kay agdanag, senyora. Siya kon ti makaam mo. Alangarudan, tadyak kaya ti maladaw iti saritaan mi iti gayam ko. Sige, senyora. Agan-anad kayo. Agyaman na, si ma'am. Aramidak matandag iti trabahok dito mansyon. Taamangan mo siya tukit dito tandag iti amo. Naimbag, tada ka nanak ko. Kunak numarabyan ka. Apay ka din, nanang. Awan mo't kiti, anak. Impagarup ko laeng numarabyan ka. Saan, nanang? Tanasapa kami analpas. Anya da nga angot, nanang? Kanya nga angot. Ada ka di nagluto yo? Ni, jak mo Ala, adan samat. Mabit lang, tainlak kitaan. Into maminsan, nanang, kitaan nyo no da ilutluto yo. Kitaan nyo tinapasama. Naksatain saang yung nga inapoy. Nalipata ka ko. Jak amo ang nagisa ang gaya mo. Masansan samot ton nga damalipatan nyo, nanang. Apay ngayon, nagubing kayo mo ton ngagkabaw. Ha, Laika. Ay, wan gayam, nanang. Ipalagip ko kada kayo ti umadani na panagturpos ko iti high school, ha? Mga numalipatan nyo. Di kagdanag, Laika. Jak malipatan, Laika. Apay ang kalatakas jayan ti Jar ni nanang. Anya tinapasama. Ay na, senyorito. Naimbag taadakan. Kunaklakit din numaladaw ka nga agawid. Dama makan papa. Ano si man? Ni senyor, di pa'y nagsubli manipod rimwar itay bigat. Ni senyora, karurwar na laeng. Nasayat mo't no awanda. Makainan na ako. Senyorito. Amangad no kayat mo timangan. Saanan, ano si man? Ay, sigurado apag damagan dak no sumangpot da. Damagan dalakit dinunangan kan. Ibagay ulit tan, analpasan na na, ha? Sige, mapana ko ni tisalit ko. Nanang, apay adi ka pa'y na maturog? Ada ka di parikot mo? Awan. Nanang, amamukan. Manipod na daanak iti puot. Amukon ti uganim. Isong amok. Ada ti rikrik naam. Ibagam ko makanyak. Pangaasim. Anak ko. Nasair tiriknak iti nasaum itay. Ha? Apay anas ka nabalik sampay laeng nga agkabaw akon. Ha? Nakarkarol akit nga ruden anariknak akas laawanan ti serbi kanak ko. Nanang, saan akas tati kayat ko asawan iti nakunak? Saan akas tati intensyon ko? Ngam nasair tiriknak anak ko. Nasakit anak. Pakawanan nak, nanang. Jack inggagara. Pasensya anak lakuman. Sumambat nga rodan dito Pilipinas ni Misty. Wen karidad. Iso na pagsaritaan mi mat ni Fausto. Tisigo din na napagnunumuan tayo. Tirigat na. Ang mga nusaan nga umanugot ni Albert. Apay kumamat adi na kayat? Kaslati mo ang muno kasano ti kinasubag ita ni Albert, amado. Tobngaran na ti amin akayat ta para kankwana. Karidad. Katday ta ti pagamkak. Amangan no pabainan na ta di anak ta. Numamuan na nga da nagtutulagan tayo idi kada Fausto. Aking gaita. Jack pa'y na makaturog.
pampanunutak ti panagsarita mi kan ni Nanang. Gusto ni Nanang. Apay anas kan asinaok pay laang ti kasjay. No para kanya, awan di plano ka magsair itirik nana. Nasa upla ang ti kasjay. Tanojak si Mangpat. Amang ano nakauram pa'y ti inak. Jak la nalapdan ti bagi ka nagsao itay ti kasjay. Tabunga dayjay ti panagdanag ko gapoy ti napasama. Adamot rason ni Nanang. Talagamot namin ang makapasair ti na ibalikas ko. Madlaw ko akanayo na nakasjay ni Nanang. Masansan mat na makaliplipat. Kat saan pa'y mat lang nga iso tay bakit unay. Nagsapa na adaan iti kasjay as sakit ni Nanang. Sa dino ti papanam, iho, nagsapa ka na nakarubuan. Sumroy ka kon, mama. Anya? Luklukon na ka di, iho? Ha? Apay anak ko na iti kasta, mama. Domingo ita. Awan ti sarak mo. Ah, Apay ka di akasta ka, Albert. Anya ti mapaspasamakan ka. Adda ka di parikot mo? Dandani di ka pa yun maikan di ti balay. Kanayon ka arumwar. Apay ka di. gapo ta jak kaya ti kanay na masitsitar, mama. Anya? Jak kaya ta siya kakanayin ti makit-kita yun. Nangruna ni papa. Iso kay kayat kulangan ti kanayin nga awan dito'y balay. Kaya't mo asawan siya? Nakainom asim mangpat ni Albert, idi kalman? Wen, senyora. Apay nga italangay bagam kanyak. Jakon imbaga idi rabi tanala daw kayo mutan asim mangpat. Jak mut kayat ama pasabtan kayo Taamok, anabandog kayo. Natangka na talaga ti ulo ni Albert. Aramidin na latan ti kayat na. Di na kamin ibang pangag apulos. Senyora. No maminsan, ibagam no anya ti madlaw mo. Nalawag ka di, simang. Matungpal, senyora. Ala, mangisagana kan iti makan. Tainak ayabanan ni Amado. Kagura na kalipay taan. Ha? Ni, apay ko maakagura ka ngayon ako. Ha? Adda ka di ba asul mo kanya? Kuwang amin Nanang. Diyan niya maipapaniti na pasamak idi kalman. Ha? Apay anak ko. Anya tinapasamak idi kalman. Di mo managip, Nanang? Awan ki malagip ko anak ko. Ala, bayamon Nanang. Naskan arumwarak Nanang ha. Amumat nga ado tinaskan nga asikaswat para iti umadanin a graduation ko. Sige anak ko, aganad ka Agyaman ak Nanang. Nakarkaro nga aganad ka ditoy ha. Jak kayat nga dadaka sa mapasamak kun ka. Naimbag ta pinalubusan da kalat ta arimwar, Brad. Naimbag ko na, ma. Ta saan pa nakariing ni papaytay? Ano nakariingan? Jak lamon. Amang ano nagsubang kami manen? Madamag ko man lang, Brad. Apay nga minakontra ti amin akayat dagiti dadakkel mo. Saan mo't nga iti kasta, Brad? Iso na lang. Taramidon tak mo't na nakasla robot. Ti kayat da? Tong palit namin yung ibagada. Nangruna ni papa. Saan mo't amapalin ti kasta, Brad? Amamunak mo't ten, saan ka di? Talagang am mo ka, Brad. Spoiled brat ka. Kasano ko mga ibagang may spoiled bratak, Brad? Kaya't nagato ti paraparit da nga ramida. Paritan da kang agpaiso. Ngam no naramid mo. Awanin ti maramidan da. Iso anak ko naktikas ta. Mabalin ka di, Brad. Saanan adag iti dadakkel ko ti pagsaritaan ta. Alakit din.
Ingkal sukatan, tada pa pananta. Nasa pagaya marimwar ni Albert, Igaw gawid ko ngam rimwar latta. panagkunag. Kasayaatan wala ag pailaang ti lisensyana. Kastamot ang titulbag ti kotsena. Ano niya? Ang mga no nakarkaro agumura dayjay. Ang mga no anya pa'y ti aramidan na. Dayta ket nga mintirigat na. No agdaramidag, tapno madisiplina ni Albert. Si kamet ti kang runa na kumontra. Ngam jak ipakpakita kan kuan at tugtub nga rin ka. No may papanin kan kuan at isaritaan. Jak amukan ka, Karidad. Ala, tadapay na patag nga si Kaswa. May baglakit din. Tanan pas adagos din naramid ni kadagiti kaadana. Nagrigat at talaga no graduating ka. Kuray aldaw ti Domingo. No, da ka sa kulan nga ramidan. Naskan nga ramidan. High school ak pa na ang kastuyan. Kasanon to pa yan no college sa kwan. Nang tidakkel a question. Makaagan ak pa nga ta. Trap di bombero dyan nag-oferte ka da kami. Adala ka ti uran. Sa di nga ka ti uran. Ang mga nung mabayag da ito yan. Asidad matlangan dito iti lugar mo. Dumsagak langan, tamagmag na ako. Ay, may baglakit din. Asidad ako niti. Agoy ka. Diyos ko, kasla iti lugar mo ti ayan ti uram. Iparpartak ko ti magna. Naskan ang makadano nakadago si balay. Ay, Diyos mo. Iyadayong ko may ti disgrasya ti inak. Pangasim ko maapo. Tarabayam ko ba ti inak? Ne, anya ti mapaspasama kanak ko. Apay anagado ti tao dito'y paraanan ta. Diyos ko, nanang. Nagdapuan niyo, aya. Kunakroan niyo, tinapasama ka na kayo. Apay nagsangit ka anak ko. Nanang, amom ka di adandanin linamot ti apo iti balay ta. Anya? Apay, anya tinapasamak. Diyak pa'y amo, nanang. Madama pa'y laang ti panag-imbestigar dagiti bumbero. Sigaman ti pagsaludsudak, si Mang. Maipapanitian niya, senyor. Amok nga da masasauken ka ni Albert. Kaya't ko amamuan, nuan niya ti sasawan na, may papan kada kami kini Karidad. Kuha, senyor. Awan mo ti ibagbaga kanyak ni senyorito Albert. Si Mang, amok, nukasano ti kinasingad kan ka ni Albert nga anak mi. Iso nga'y bagamon kanyak. Anya ti bagbaganakan ka. Patsendak ko ma, senyor. Sa anak nga agululbod kada kayo. Di kay agdanag. Nubilang adda masauna kanyak, ibaga kadagos kada kayo. Namnamag dayta si Mang. Amo mata na singpeta. Nulakit dita na saya at kamat kanya. Ngem iti kanito, nga garamid ka iti jak kayat. Jak laamon asawat. Sigurado ka ako kayo dahito aranjo, Brad. Unay ka matindan. Nakastrict ako mga rod ijay gate nung nagulbudak ka. Wow! Talaga gayam alabak nang kayo. Dagiti dadakkel ko tinabak ng Brad. Sana siya. Aguray ka man. Aguray ka. Apay ka di abasta nung madakamat dagiti dadakkel mo. Nang runa ti amam. Kitkas lama di tinamnam mo. Albert, kasarsarita ka. Brad, nung mabalin lang. Santa ko man napagsaritaan dahita. Ha?
Diyak namin kayo madagdagan pa iti sakit ni nakong ko ito. Anya? Ngam apay, Brad. Anya ti basol king kati amam. Puston ko nakman. Diyakon kayo pagsalitaan day tabat. Anya ngay nanang. Nabaybayan alutlutuan tinagtaudan ti apoy. Adandangin ng lamot iti balay tayo. Lay ka, anak ko. Di mo't binilbilin kayo pa'y nanang. Imbagak ano di yung maasikaso. Oray no saan kayong nagluto. Yak mo ting gagara, anak ko. Nanang. Jak mo't nalagay sakbay arimwarak nga dagayam nakasaang. Apay namin ay akas takamot kan nanang. Nagadumot kan dagiti di mo malagip. Anya ka diti mapaspasamak kan ka. Jak mo't mo, anak ko. Ala, di ka nagsangit nanang. Basta intun sumarono. Aganad kanton. Anya kumamot ngay ti ammo ni Simang, amado. Babaunan laang daychay. Alangan mat anas asidag pay tirik na ni Albert nga anak ta, iti babaunan. Ngam data adadakkel na. Anya ti ammom, Caridad. Kastamot no daduma sana ya. Dagiti anak, as-asidag tiriknada kadagiti muchacha. Ngam kadagiti dadakkel da. Nang runa kadagiti kaskin ni Albert. Jakla pa tiyan. Oh, Anya nga miti kayat mo apagparangan? awan. Kaya't ko lang aglimpyo kumamatan ni Albert. Day talang. Amado. Limpyo mo't jay anak ta. Awan ti diferensya na. Jak ammukan ka, Caridad. Pangaasim ko ma. Baybay amon jay anak ta. Kaya't nalaang ti agpalpaliwa. Agpalpaliwa ka di ti awag mo iti aramidan na. Kumpurmila dita nakalukwan ti sir kan na. Ti importante. Asikaswan na ti panagadal na. Nga ta. Anya ka kadi amado. Laglagi pam adduala atawanan. Agtorposton ti anak ta iti kursona. Amo, Brad. Nusyak ti adda iti biyang mo. Panag ko na. Tong palag ti amin akayat dagiti dadakkel ko. Tapno ipayda mo ti amin akayat ko. Ti amin akid daw ko. Among Brad, numabalin lang ko mga agsukat na iti kabibiyag. Nakasagana ka makisinno ka. Anya? Isukat mo ti estado ti biyag mo kanya? Apay kit din na saan. Numabalin lang ko ma. Amo, Brad. Jak amo no talaga asutil ka. Wino at dandadaal ti utag mo. Brad, sikatin na ni Ruby. Sinong batak lang ti saludsod mo? Kita, kasta ti bagam. Kasanumat nga mi. Isukat mo kit din ti kabibiyag mo kanya. Di mat no daduma. Sika pa iti pagtarayak no saan ang maipawit dagiti dadakkel ko ti kasapulak iti panagadal ko. Isu nga alalay nga tagadal. Tapno makasubadak kadagiti dadakkel ko. Amom dan, tinaragsa ka pa nagbiag. Saan lang nga magunod baba ni ti material abanan? Saan lang nga kwarta ti makaipaay? Tandaan na makanayon dayta. Kaawawag kanyak di katalag iti radyo. Naggapo ka no ijay da Albert kan tigayem na. Anya. Nagbiyahe da? Makitam? Daytan ti bagbagakan ka. Talaga natangkan ti ulo di anak mo. Isu arumbang la amay kan iti leksyon day jay. Aguray ka, amado. Saan ka kumamat nga desisyon latan? Anya ka no ayat inaramid da iti radyo. Nagpaspasyar da ka no. Day talaang? Caridad, ti puntok ditoy, ket di man la nagpakada kadata. Nagbiyahilatan adi na taman laki na sarita. Kasanon no adadakas a napasama kadakwada iti gayam na? Amado, pangaasim. Saan ka kumamat akasta ka ni Albert? Panagkunag, day ta ti makagapo, no apay nga adayo ti Rick nanak kadata. Nanang, alaan niyo daytoy.
ne. Apay daytoy a kwarta, anak ko. Inayon nyo iti paggatang kadagiti kasapulan diti balay. Tangdan kanyak dayta ni Nana Dalen, iti panangilabak kadagiti murengda. Anya? Nakilabada ka? Kat sigod mat ngar aramidat dayta. Saan ka din, Nanang? Isupay ti matgadak. Kaano pa'y ang nakilabada ka, anak ko? Alla, Nanang. Nabayagan ngar aramidat ti kasta. Ha? Di mo ka di malagip, Nanang? Jakam mo, anak ko. Jakmat malagay. Nagkapuan, Albert. Itayan tigayim ko, Papa. Nagkapuan nyo itigayim mo. Apay, Papa. Ultimo ka diti pag nami tigayim ko. Naskan nga ipakada kon kada kayo ita. Talaga ka di asang duwen na kon, Albert. Papa. Amam mo na. Ngam no apay akanayon atug ngaram ti pagayata. Anya ti kayat mo apagparangan, ha? Papa, awan ti madingar aramida. Anya ti inaramid yo ijerancho. Apay, Papa. May parit ka din na mapanak ijerancho? Saan? Ngam ti kanayon nga ibagakkan ka, asaan ka amapanlatad iti kayat mo apapanan. Nang runa no out of town. Ngam isumat ti pagayat mo nga aramidan. Papa. Yeg mo titulbak ti kotsem. Ha? Yeg mo. Tamanipod ita. Di mo pa'y lamabalin nga aramatan ti kotsem. Laika, anak ko, apay akastoy ti angot ti aglawlaw. Kaslaan ka na uram. Apay, Nanang. Di mo ka di amo tinapasama? Anya anapasamak. Nanak. Ibagam ano anya tinapasamak. Kayat ko amaamuan. Amado, saan arimuar iti seled na ti anak ta? Bayam. No di na kaya tirumor amangan. Bayam amapisinan. Anya? Iti da ito'y agundaway. Siyak tirumbang amasurot, karidad. Kat pag naasim ha, jak kayat atong nga rin na. Amado? Nakaikadeng akon. Kat noan niya timbaga. Iso tirumbang amasurot. Ano ka di tinapaspasamak ka ni Nanang? Apay abayat ti panaglabas ti aldaw. Kasla kumarkaro ti kasasaad na. Binilbilin ko iti na minsan. Kasla dinan malagip dagiti bagbagakan ko na. Kat itay. Dandanin na pasamak ti pagamam ka. Naimbaglakit din. Taalis to at imulong dagiti kaaruban niya. Tano saan? Amano din mapunti pagtaangan ni. Anya ti mapaspasama kiti ina at Diyos ko. Apay nagbanag mutan akastoy. Anak, adtoy, alaom na itoy. Ah. Apay dito tulbag, Mama. Tulbag tilugan ko na itoy. Alan, alaom. Aramatan pa'y laang tilugan ko. Mama. Diyak kaya't ngagba nagkaakasla nakakaas si amapan iti pagadalan nyo. Iso nga alaang mo na itoy. Kasanon ni Papa? Siya kun ti makaammo ka ni Papam. Alakit din. Alaang mo na itoy. Tas sumrat kan iti pagadalan. Nanang, sigurado ka kadi akabailam? Awan ka diti panagtalag mo kanyak, Laika, anak ko. Agtalakakan ka, Nanang. Iso na lang ta. Taan niya. Apay adi mo ituloy. Ibagam ano anya ti kayat mo nga ibaga, anak ko. Awan, Nanang. Lipatan mo tinaybaga.
Si kakit di mat. Kanayon kalatan ngagdandanag kanyak. Si katirumbeng nga aganad, anak. Nanang, Mala, asikasum ti amin para iti panaggraduar mo. Siguradom akumpleto amin akasapulam. Tapno awanen ti tubang iti panagturpos mo. agyaman aken ka nanang ha. Tauray no kasano ti rigat ta. Ingka gumaanak lata pinagadal. Ay na anak ko, aginggat ka ba ulak, aramidat ti amin. Ikarit daytakan ka. Natangken ti ulom, Caridad. Amado, Imbagak lang arudan kan ka asyak ti rumbang amasurot. Ngem anyat inaramid mo, ha? Kinonsinter mo manan ni Albert. jak kayat nga agba nagakasla nakakaasi jay anak ta. Day talaan. Caridad, dinto makasurusuro ni Albert. No kanayon akas tatitratom kan kuana. No kastoy matlang akanayon akong tram ti panang disiplina kini Albert. Kasayaatan siguro no madayo ak kailan. Sa dino ti papanam. Baka mo ditan, basta umadayo ak kailan. Tabareng no maamiris mo no anya ti husto. Sigurado adito'y matlati umunapang sa pulan kan ni Caridad, Panyero. Isungarod nga itapay laeng. Ipakpakaunakon kan ka. Ilibak mo kan kuana ti kadak ditoy. Anya nga minti rason ti diyo nagkinawatan. Kas iti sigod ni Albert. Anya? Day tati agpaiso. Pausto. Kayat ko disiplinahan ni Albert. Ngam kanayon akon sinsyan ni Caridad. Iso nga ingkadang kupay ti pumanaw iti balay. Ala, lukas ta ti desisyon mo, amado. Adakan ka dayta. No di mo kaya't amamuan ti aginam ti kadam ditoy. Iso nga rod ti matungpal. Agyaman ak Fausto. Talaga mapangnamnamaan ka. Nabayagan nga gayem ta, amado. Nulabsan ti agsarita. Nagsilpon ti bagis ta. Amin napalimod mo, amok. Kasta ka mutla kanya. Fausto, pangasim. Ang mga nuad na makangagan ka. Laglagi pa. Sika ti ad-adda madaksan. Numaamuan ti palimod mo. Nasiknatan ng awan pa'y lang ni nanang. Kung nadagiti karupa nagdamagak, asaan da ka no nakita nagmalom ni nanang. Kaya't ka di asawan day ta adi pa'y nagawid apulos. Ayan nga tanti inak. Sa dino tinapanan na. Anya nga tanti napasama kan kuana. Kung nadagiti karupa nagdamagak, asaan da ka no nakita nagmalom ni nanang. Kaya't ka di asawan day ta adi pa'y nagawid apulos. Ayan nga tang tinak. Sa dino tinapanan na. Anya nga tang tinapasama kan kuana. Jak makaigna. Jak lakit di kayat nga dadaka sa mapasama kiti inak. Isong agtignaya ko na. Saan ang mabalin nga agururay aklatan dito'y. Agpatulong nga kadagiti tanod kan opisyal diti lugar ni. Tasapunan mi ni nanang. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya tinapasamak mama? Apay nagsangsanit kayo? Ni papam anak ko. Ni papam. Apay mama? Anya tinapasamak ka ni papa? Pimanaw ni papam. Iho. Anya? Tingamapay ka no? Sa dino tinapanan mo? Tsaka mo. Ngam tirason na. Iso ti panangiparamat ko kan kaitilugan ko. Anya? Day ta ti agpaiso iyo. Katay ta ti paglading itakunay.
gusto. Makita may kumamot na ni Nanang. Madandanagan ako na talaga. Itay pa lang nagsapsapol kami. Namawan pa lang tinagbanagan di pa nagsapsapol kami. Tinasayaan. Mapan kami langan ni Depresinto. Agpakadwa aklaan ka ni Kapitan. Kinapudno na senyorito. Nanggag ko amin ang nagsaritaan da senyor kan senyora. Nana si Mang. Dinangran ka din ni Papa ni Mama. Saan matkit di barok? Naimbagla niya. Tano dinangran na ni Mama. Talaga ajak mapakawan. Anya? Ay, senyorito, di ka kumamot agsaw iti kasta. Amam dayjay. Jak malipatan day tanana si Mang. Iso na lang. Tadyak lakit di itulo kadangran ni Papa ni Mama. Senyorito, paset ti biag ti agasawa ti agsubang. Ti saan nga agkinaawatan? Nana si Mang. Nabayag kayo nagpapahay kada kami. Amuyo ti pakasaritaan ti pamilya mi. Isa pa nagkuna. Maawatan dagmat siguro. No apay akas jay kinasaw. Uwan niya. Komportable ka kadimot la dito'y balay, panyero. Ibagam lang no saan ka komportable. At Di na kon pakadanagan. Agyaman nakit di tayo manugot ka itikid daw ko. At dayta ka manen. Kaya't mo ka di nga ibagak manen, no kasano ti kinasinged ta. Saanen, kompadre? Sana nanaskan nga ibagamanin kanyak ti pakasaritaan ti panagayam ta. Kasano, ket san samot nga minen amaung-ungpot ti panagyaman mo, kompadre. Maragsa ka na lang amin. Takanayon nga adda ka iti sibay ko at umultulong kanya. Talaga akas ta. Gapo ta aggayam ta, kompadre. Nanang, anyat araramidan niyo dito eh. Ay, nahalay ka, anak ko. Ay, Laika, jakmatan amo no sa dino ti papanak. Anya? Dahita ti agpaiso, anak ko. Laglag ipag no sa dino ti dalan nga agturong ijay balaita. Ngam jakmatan malagip. Diyos ko, Nanang. Isumatla saan da ka nakita nagmalmalam dagiti karo ba tayo? Tatalaga gayam asaan ka nagawid apulos. Ay, anak ko, pakawanan nak. Jak inggagara. Pakawanan nak ko, ma. Awan ang yaman na, Nanang. Ala, umay kang tagawid tan. Kakabsat, agyaman nak unay kada kayo, ah. Agyaman nak iti panang tulong yung kanya ka ng birok iti inak. Ala, Nanang, umay kan, agawid tan. Senyora, amangan no anya ti mapasamak kada kayo. Amangan no agsakit kayo, matgapo iti kasto nga aramiden nyo. Saan, si Mang? Di nagpakadanagan. Awan ti dagas sa mapasamak kanyak. Kabaulak na ito'y. Angam, senyora. Adalo man ti rabii. Di kailang arudan ng rabii. Ita, agpuyat kayo pa'y laeng. Anya nga iti mapasamak kada kayo. Si Mang. Anya ti basol ko. Senyora? Dagas ka di, no isakit ko ti anak ko. Dagas ka di no ipariknak ka ni Amado. Ajak kayat nga agbanag anak kakaasi ni Albert. Iti imatang dagiti makaamam mo, iti pangyayami. Senyora, jak pa'y napadasan tinagbalin nga ina. Tamo yun. Nagbakbakit akong abalasang nga agsirsirbi kada kayo. Angam kit day, maawatak ti marikriknayo, kas ina ni Senyorito Albert. Iso apanak ko na, awan ti dakes iti araramiden nyo. Iso na lang. Si Mang,
Dakon kaya na pagsaritaan. Ala, ingka ginanan. Panawan naklaktan dito'y. Oh, kasano nga rodan, Panyero? Mapan ka madla ka di mga opisina? Kasapulan, Panyero. Kasano numapan na kasarakan ni Caridad iji opisina? Alangan mat aliklika. At nakarbangan na mapanidjay. Takpo kuamikat nga rod ti opisina. Oh, di kita kayo matlaan. Sana maliklikan dayta, Panyero. Basta ti kayat ko, di na maamuan ang makipagnanaadak ita dito'y balay mo. No may papan iti dayta banag, Panyero. Awan ti pagdanagan. Nalpasan ti saritaan ta. Ket no anya ti napagnumuan ta. Iso nga rod ti matungpag. Di paborking ka, tikawan ita ni papam ija balayo. Kumakan. Ngam jak ka ba na nakitahan ti panagladlad yung hit ni mama? Albert? Amo? Saan ang nakaturog dahi jay drabe? Gapoy ti pa ng pampanunod na kin ni papa. Ket anya ti planom ita, Brad? Apama na malpas ti next period ta. Mapanak di opisina. Sarakam ni papam? Wendan. Aramidak dahi ta. Kasanon no si kamanan ti kaunget na. Makamu ditan. Manang, saan ko maama sa airtirik nam, ha? Mabalin ka di, di kalangan rumrumor di ti balay. Ha? Ni, apay ngay apaglan na kanak ko. Para matlaang iti pagsaya atam, nanang. Ay na anak ko, kasanon ngay ti panaglakok ijay tindaan. Amumot aday jay laeng ti kakaisuna apag sapulak. Isulaeng ti kakaisuna apang gadag. Apangal-alaak iti pagpaadal ko ken ka. Amok, nanang. Ngam mabutengak. Amang ano day mun tumanan amuno sa dino ti pagawidam. Ha? Anya ajak ammo ti pagawitak nga ibagbagam. Anyat panagkunam kanya kanak ko, agkabawan. Nanang, nalipatam ka din tinapasamakan kay di kalman. Rabiin, idinasarakan da ka. Naimbag, tatinulungan dak da kapitan, kandag iti pulis. Ha? Anya ka din day nga ibagbagam lay ka. Ha? Nanang? Kasano kumamot asinapuldak nga ibagbagam. Ay, jak ammo ti ibagbagam, anak ko. Anya ti aramidam dito ay. Di mat adda klase mitang nga oras. Papa, oray no ka na yung ibagbagayan na luka. Saan ka binaybayan ti panagadal ko? Vacant period ko ite. Kat, anya ti masapol mo. Apay nga adda ka dito opisina. Talaga ka di kay kayat mo? Nagladladingit ti ina. Ha? Gapo ka dito amon. Analabos ti panagayat kan ka ti ina. Kat kay kayat mo mo ti napaspasakitan. Anya ka din na ita asasawang, Albert. Agpay sumat, saan ka di? Amom ka di asana nakaturog ni mama. Gapoy ti kaawan mo iti balay. Ammom ka di no apay nga inaramit ko ti kasjay. Ammom ka di no anya ti makagapo. No anyaman ti rason mo. Saanan anapatag kanya. Ngam da ito'y tagdadata kinapod no. Awan ti karbangam amang pasakit iti inak. Anya? Albert! Albert! Di na kong likodan! Di na ko ning kaskaso. Rimwaran dito'y opisina. Senyora, adawag yu iti telepono ni Mrs. De Leon. Saan nyo kanu ngamin asungsong batan ti cellphone nyo? Iso nga imawag iti landline. Ay, ibagam ama kumikumak. Adaas si kaswak. Senyora? Alahan si ma. Jak pala kaya ti makisarita kadag iti gagayam ko.
Kaya't ko tiyak panunot. Matungpal, senyora. Apaya di nak maawatan ni Amado. Apaya di na maawatan ti Aramida para iti anak mi. Apaya naglaka para kenkwa na ti agdesisyon nga umadayo. Gapula ang iti panangisakit ko kan ni Albert. Anya ti rumbang Aramida. Siyak ti maipipit iti sitwasyon. Gapo kadagit agam. Nanang, adakon. Nanang? Diyos ko, awan sa manan ni Nanang. Ay, napnapanan namanan. Kita at mandita si Ledna. Ay, adagayam dito yung nakaturog. Kunaklakit din rin warmanan. Diyos ko, ninanang laangan ti kakaisuna amang patpatib kari ti pakinakam ko. Diyak kayat nga dati daka sa mapasamak kan kwa na. Iso apang nga asim ko ma. Tadi mo baybay anti ina, Diyos ko. Diyak pulos nakita ti lang ti ama. Tasigon ka ni nanang. Awan ka no ti Serbina. Isuan nila ang nanang ti kakaisuna maipatpatag kanya. Kaya't ko asubadan ti amin arigat na kanyak. Ngam-amo ka jak tun maramid da ita. No adadak sa mapasamak kan ko na. Isu agpakpakaasi ak Diyos ko. Di mo ko mabaybayan ni nanang. Tarabayam kumaakanan. Anya ti inaramid mo ijay, iho. Sinider ko ni Papa, Mama. Anya? Diyak magustuhan ti inaramid na. Diyak magustuhan ti makitkita ka pa nagladladingit mo. Gapukan ko na. Albert, anak. Naimatanga kong tinakaraw pa nagladingit mo, idi, Mama. Kat diyakon kaya maulit da iti. Pod no? Sa anak pa yan nahustuhan itinakam, idi. Ngam amok na niya ti sitwasyon mo, Mama. Albert, anak. Pangasim ko ma. Diya kayate na pagsaritaan pa iti napalabas. Mama. Nalpasan dagiti apagtang. Diya kon kayat alagipan. Katipakpakaasik kan ka, Albert. Lipatang matan dayjay. Nanang? Anya ter aramidan? Isimsimpak man dagitoy abote, anak ko. Kas kadadaan a dyaryo. Naimbag lang nga ila ko ama inayon para iti pagbayad mo iti pagadalan. Ha? Pudno abasit laeng ti mapaglakwan. Nga makatulong mo't saan ka di anak ko? Oo, nanang. Pudno launay dayta. Oray basit la ti mapaglakwan. No maurnong, makatulong. Ket dayta ti kayat ko nga aramide, nanak ko. Nang runa ket di nakmeten kayat apaglakwan ijay tiyandaan. Maawatan mo't no apay. Saan ka di, nanang? Diyak kayat nga dadaka sa mapasamakan ka. Maawatak, anak. Apay kit din asaan ngay. Iso adi ka madanagan. Tungpalak, tikid daw mo kanya. Kunak man no awanan ti klase ni Albert. Apay arimor pailaan. Ay, jak amo, senyora. Dinak narod ingkas kaso itay rimwar. Kasarsaritak ngam dinak matimpangag. Iso adya kon kinasarita, ah? Ay. Sa di naman nga tan tinapanan jay anak ko. Amangan numapanlaag palabas iti oras na iti ayan dagiti gagayom na, senyora. Sapay la kumatakas talaang si Mang. Madanagan ak namin. Ah, anya ti pagdanagan nyo? Amkak nga amangan no agaramit kitdi iti saan anasayaan.
Anya? Amo kuno niya ti ugali ni Albert. Iso, ama putag. Pasensya kan Albert, madamati pa nag-sideline ko. Adanas ka na bayadak ijay pagadalan. Amo mo dayta, saan ka di? Pautangan ka lang, Dan. Basta kuyugan na ko, ma. Lading itag Albert, nakarugi akong dito eh. Narigat man no kalat-latan nga agpakadaak. Amangan no saan ta kapagtalkan. Kasta ka di? Wen Albert, pasensya ka na talaga. Naladaw kamot ngamin ngay mawag. Ala, sana bali lang yun, Dan. Bye. Sige, apay manan nga taya. Anya man ang tiplan-plan mo ni Albert. Kaya't kumatendag diretso nga agawid iti balay. Ngamnas ka nalaptak ti pagig. Tapno maamiris ni Caridad. At talaga adyak magustuhan ti naramid na. No jak met ngami naramidan da itoy. Sigurado ang nakarkaron at umangkan ti sangin ni Albert. Kapot ti aramidan ni Caridad. Katay tati jak itulong. Sana mabalin ang naturturay kit din ti anak ko. Ngam iti siyak nga amana. Dahil lang di mo kapamuspusan. Tapno, at nagbalangan iti dalang ko. Ti preno! Kabisadok day talugan. Lugan day ta ni Caridad. Anya ti kayat asawan day to'y. Albert ti dimsag. Talaga akar-karitan nak dahito ataw. Payman, dumsag ang met. Ikak iti pagnakman ti awan ng pain. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti kayat asawan da ito'y ngayon naramid mo, ha? Anya ti kayat mo apanagnikan? Kahit kung lang ay bagagan ka. Diyan naman nugot ngagladingit manan ni mga. Kapulangan ka. Anya ka din day tangay pagpagam, ha? Hindi diyan mo ka pa lang, papa. Apay, nalipata mo ti kadday din. Sumardang kan! Agkasam? Talaga kabalan dakpay na kabilan, papa. Gapot aglablabas kan, Albert. Amin akayat mo. Maipapakay. Ngam apay akasta ka, ha? Sana siya ti damagan, papa. Damagan mi ti bagim. No apay mapaspasamak ito ti kastoy. Si kalang ti makasungbat iti dayta sa lutsod mo. Ni Amado. Hello, Amado. Amum ka din o anya tinaramid ni Albert. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Sinanog na. Magitam ti aramid ni Albert kita, ha? No kumata din na kinontra iti panang disiplina kan kuana. Saan kuman adimanon iti kastoy ti amin? Anya? Amado, pangasim ko ma. Saan aday ti oras ti sinnitir? Agawid ka tapno mapagsaritaan tayo ti amin. Oh, Agawid ka dito'y balay. Tapno maornos ti amin. Anya tinapasama ka, Mando. Apay kasta tila nga masimangpat. Oh, talaga abastos di anak ko, Panyero. Anya ti kayat mo asawan. Agasam, tas sinanabnakit din. Sinidernak, may papaniti pa nagladingit ka no di inana. Panag ko na, kumpadre. Sana maurnos ti amin. Nagtultuloy ti kastoy a sitwasyon. Anya ti kayat mo asawan? Kasayatan siguro na agawid ka pailangan, kumpadre. Iti kasta. Mapagsaritaan nyo ti amin.
Diyan mo, kumpadre. Mati kawak. Anya nga agpay so tinapasamag. Iho, apay asinanab mo ti amam. Imbagak lang, noon nga ti marikrik nak mama. Imbagak lang kan kuha na nga awan ti karbengan na amang pasakit kan ka. Anya? Saan git din mama? Awan ti karbengan ni papamang pasakit manan kan ka. Anak ko, anya ka din day tangay bagbagam. Apay aya, kasta kamutan. Udno, apitulay di titawan ko, mama. Yamamukon no kasano ti pan nakapasakit mo. Albert, anak. Nakita kit di tinakaro pa nagsagaba, mama. Kat jak kaya ta maulit pa jay. Nangaro na ita. Takabalan ka mo na protektaran. Aramidot ti amin, mama. Tapno maprotektaran ka. Nga oray pa iti mismo nga amak. Nang, maantan. Nakaidasara kon. Sa anak pa'y amabisin, anak ko. Nalawag pa'y matlaang na eh. Pudno nalawag pa'y nanang. Ngam pasado alas 6 iti malam. Umay katamangantan. Ala, ayabam nga rudan ni tatang mo. Ha? Oh, apay. Ayabamon ni tatang mo, tamangan tayo, nanak ko. Nanang, nalipatam ka din ti kanayon nga ibagbagam kanyak? Diyakon sa pulan ti amak, taawan ti Serbina. Ha? Apay nga itakot kastamot don ti bagbagam. Kan may sa? Diyak amo no asino ti amak. Ultimo nagan na, di mo imbagbaga kanyak, nanang. Mala, bay amon. Umaykan, mangantan. Ay na, jak laing pagarop ang aramid ni Senyorito Albert Dayta, Senyora. Iso matlagayam analaos ti danag ko itay, simang. Gayam, adangag pa'y so ti saan anasayaan ang mapasamag. Kat itinagbaotan pa'y dagiti agama. Senyora? Kasanupay ang mapagsimpak ida. Lugas jay matan ti napasamag. Anya ti rumbang nga aramidag. Panagkunak, Senyora. Kasayaatan no makapagsarita kayo kan ni Senyor. Da kayo adwa ti makaurnos iti amin. Imbagak nga rudkan ko na nga agawid. Tapno makapagsarita kami. Ngam di mat nagawid. Panagkunayo, Senyora. Sa dino nga tati pagnanaudan itan ni Senyor. Diyak kayat tiag panunot iti negatibo. Simang. Iso nga ginggat mabalin. Diyak kayat a panunutan. Ti may papan iti dayta. Aging gaita. Saan pa'y lama punas iti panunot ko ti inaramid ni Albert? Talaga akabalan na ko na sangduan di anak ko. Saan la dayta? Impang tanak pa'y adya kon mabalin apasakitan pa'y ti inana. Amado, di ka kadipay lamaturo. Fausto. Diyak namin makaturog. Isong adak pa'y lang dito eh. Pasensya ka lang kuman. Anya kalakit din aya. Kinunak matan. Kaslabalay mo matan da ito oy. Nang runak at siyak lang kandang iti babaw ng tiyada dito eh. Ang maguray ka man. Adun tinainom mo ah. Di nagpakadanagan. Kabalak da ito eh.
Ni kadilat ta Albert ti pagparparekutam. Diya kalibak. Aging gayta. Sana mapunas iti panunot ko, tinaramid na. Pasensya kan, bukal pasan ti sumagmamanungal daw. Santo na asikaso ka, Albert. Patsik amawatan nak. Time bagak mutenkin ka, nga dati sideline ko. Tapno makaorno nga iti kwarta. Awan ang yaman na, Dan. Okay lang. O anya, kumusta kan ngay? Maging kayta, Brad. Saan pa ilan na sayan? Ngamin, di pa ilan nagaw-awid ni Papa. Sa dino ti pagnanaidan ti amam. Diyan ka mo. Nalabit nga tayo ti babae na. Ha? Kasta lakalakakin ka ti panangibagam? Nga dati babae ti amam? Katisumot tipot no. Albert, iba inam kumamot di amam ah. Amom abak nang kayo. Amangan no dati makangag iti kasta nga ibagbagam. Ket no nya pay taramiden da. Amangan no idanon da pay ken ni Papam. Dan, duwa talang nga da dito eh. No makadanon ken ni Papa ti na ibaga. Sigurado si kalang ti pagsuspetsak. Awanan ti sa bali pay. Amom asa anak akasta, Albert. No nya tinagsaritaan ta. Amok ngay limod day ta. Nasayat no kasta, Dan. Tano maamuak at tsutsu kamat gayam. Di kan kayat agayam. Amado? Siya nga rod, Caridad. Agsubli ako dito balay. Numaawat na kailangan. Apay ko maasaan ngay. Agasawa ta. Sikati amati ka kayso ng anak ko. Ala, sumra ka. Agyaman na, Caridad. Anya ti kayat mo apay saganak. Nabsugak pa'y. Di ka nagtaktak pa'y. Ala, yag mo dagiti imat mo. Taipan ko ije silata. Siya kun ti mangisimpa, Amado. Simbang putan dito hindi senyor, senyorito. Katangati ko na ni Mama. Natural. Naragsakan ni mamam, senyorito. Itay man laang nga nakitak man na nagisam ni mamam. Nana si Ma. Ay, no mabalin. Di mo ko man ibagbaga kadakwada ngay mawag. Anya, apay kumamat ngay. Basta di mo ni bagbaga. Nana si Ma. Sige. Bye. Ay, imbabanan ni tibangir alinya. Ay, jaklatan ibagbaga kada senyor tiya awag ni Albert. Patgak tikid daw ni senyorito. No di mo kayat nga ibaga no sa dino tinagnaudam, bayat ikaawan mo dito balay. Saan ka apilitan, Amado? Tinapatag ita, nagsublikan dito balay. Ni Albert. Di pa'y simagpan. Agalas 4 iti malem. Ngamawan pa'y laeng. Di matagpating galang iti alas 2 ti klase na no kasto'ng aldaw. Amado, mabalin ka di. Saan kumaday taman hindi pagpungto tama? Laglagi pam kuma, akasubsublim laang diti balay. Nagawid takayat ko nga urnusen ti amin. Ket ni Albert ti kang runaan akayat ko ang makasarita. Tinasaya at Amado. Agi na nakapay. Di ka di mailiw diti balay? Caridad. Ayan. Agi na nakapay. Tapaisaganak ka ni si Mang, ti paboritong amakan. Amom, Albert. Sa palit agparparik na kanyak. Anya ti kahit masawan. Kaslang amin adda ti dakes ang mapasamak iti papananta. Anya ka kadidan. Mabalin ka dadi kag panunot iti kompormila ditan. Mapantalaan mo tag-enjoy. Anya kumangay ti dagas sa mapasamak. Jakman amo. Ngam italaga nagdanagak iti kastoy. Nagbalin kan sa amot ti natakrot dan. Apay ngay.
Saan ka din na si Katidan agayem ko? Nga awan na pulos ti kabutang na. Ay, basta relax ka lang, Brad. Awan ti daga sa mapasamak. Ikarikan ka dayta. Amuumlay ka, anak. Nalaos ti ragsak ko. Ngamin, kamaudyanan na. Agturpos kan. Pudno a sekundarya pa ilaang. Ngam nakaragragsak ako, nanak ko. Panagriknak na ron, kat uray ipulang kunti bulod ko abiyag. Ha? Nanang, saan ka kumamot nagsaw iti kasta? Anak, saksak bayak laang ti mabalin a mapasama. Saan tayo atengel ti biag tayo? Anyaman nga oras, posible nga ibabawi ti na marswa ti biag tayo. Iso arumbang lana kasagana tayo, anak. Basta, diyak kaya ti kasta nga ipagbagam. Pangaasim ko matadimon uliton pa'y tiagsaw iti kasta, nanang. Basta daytoy ti laglagi po ang anak ko. Ipatpatag kalaunay. Kat awan to ti makaartapay iti pambatag ko kan ka. Anyat orasan, ngam awan pay lang ni Albert. Anya klase ti panagawid ti estudyante ti kastoy, Caridad. Amado, aday ta ka manan. Nakarkaro ang makaungat ka no isulatan ti pampanunutam. Agam, Panag ko na kasayatan no di mon urayan ni Albert. Nila, agi na nakakit din. Kasaritam to inton bigan. Caridad. Kan maysa. Ang mga no nakarkaro pa'y adi kay agkin naawatan. No kasaritam apama na sumangpat. Isu nga itantan mo lakuman. Sige. Patgak tikid daw mo, Caridad. Ngem saan na kayat asawan da ito'y apalubusak latan ti panang panpanoy-noy mo iti anak ta. Amado. Ala, umuna akon iti selekta. Agin na akon. Abay lang ka dito. Ninag, pagtanagan ta. Kabalak eh. Sakpay. Unang Brad. Panag ko na. Kasayatan ko na. Niya ka mo tandan. Kahit pa pa'y dagin sakit eh. Yung tipag na lang. Ang mga nutikan doon nakamaliman. Sakpay namin di ko na. Ninang ko na kami, Brad. Kabalak. Nalalayak ko ba yung mani? Nakainom. Ay, nakainom ka lang. Lamati ah. Ang napartagkan, Brad. Ang mga niya pa ito mapasama kayo na. Pakagapuan ko yung nakarkaro at yung ginawata di yaman. Brad, mamalil ka din. Jacket, nakamatang, hindi pa ba? Ala, sige. Kaslawanan din mo na. Lipatan mo. Aging gaita. Saan pa'y amok po na si ti panunot ko tinakunan ni nanak? Mabutputol nga, Diyos ko. Diyak kaya't anasapa ang mapukaw kanyak ni nanang. Diyak ko napuutan ti amak. Awan apulos ti amok may papankan ko na. Numapukaw ko pa'y ni nanak. Asinon tupay ti pangisagutak iti panagsalukag ko. Agpagpakaasyak, Diyos ko. Tarabayam ti inak. Pangaasim ko ma. Kaya't ko paya subadan ti amin arigat na kanyak. Kaya't ko paya pagginawaan ni nanang. Pangaasim ko ma, Diyos ko. Agpagpakaasyak ka. Kaya't ko paya makadanay tinabayag ti inang, Diyos ko. Lay ka, ane. Rabiin. Apay nga da ka pala dito. Nana?
Agsangsangit ka, anak ko. Apay, anya ti pagsangsangitam. Istorbo mataytay ti turog. Naranagan ni Caridad. Saklatan ti mangsungbat iti telepono. Natividad's residence, hello. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pasensya ka dito pagnanaidan ni Dan, mama. Anak, naimbag ta makaanos ka iti daytoy a lugar. Amunak met, mama. Kabailak tagbiag iti uray sa dino. Agore kayo. Kasano nasarakan niyo dayto adiso? Saan mat analambang daytoy a lugar tapno jak masarakan? Kan maysa, nakaparada ti lugan mo iti saan unay nga adayo ditoy. Anya ti gagarayo, mama. Albert, iho. Sinapul ko daytoy a lugar tapno umay kan sukunan. Mama. Naamiris ko ngamin, iho. Husto ni papam. Para kan ka ti aramidan na. Pampanunutan na ti masakbayam. Iso akayat na ka a disiplinaan. Una yan, mama. Nagdaras mo ito na naalilaw na kayo manen ni papa. Naglakan ti panangyakar na manen italipuspos yun. Albert. Sangkit din, mama. Apay. Nalipatan nyo ka din ti inaramid ni papa. Albert, mabalin ka di. Di mon ipalagip tinapalabas. No kasapulan nga ipalagip ko. Tapno maamiris yung alilawon na kayo manen. Aramidak, mama. Pangasim, Albert. Gusto ko man. Linuko na kayo ni papa, mama. Inanlilaw na kayo. Insukat na kayo iti sa baya ba? Guston ko ng mata. Mama. Amang pailaang ni Amado. Gatsyak pailaang tinam. Iso nga oray kaskasano. Raaman na kami kuma. Unak tupay ka. Lugan ni mamam di nakitak ang naggapo ditoy. Itay sumunganak, Brad. Albert? Adda ka di pariko? Dan. Nagsubang kami gan ni mama. Anya? Day tatak paiso. Kaya't nakayawid ni mama. Tanaamiris na kano. Ahusto tar aramidan ni papa. Naglaka nakalipat ni mama. Nalipatan nan anaming pinsan ti sa nga impay ni papa kenkwana. Idi nagbabae. Anya? Naaramid dayta ni papam? 7 lang ti taon ko idi. Ngam na imatangak ti sa nga impay na iti inak. Kat na imula dayta iti utek ko. Dayta ti makagapo. No apay at tumukno sa dilangit ti gurak ken ni papa. Senyora, anak na pasama. Kunak man no iyawid yon ni Senyorito Albert. Pangasim si Mang. Diyak kaya tapagsaritaan day tabanag. Pasensya ka na, Senyora. Diyak laim pagarup akas jay ti mapasama kiti panagsarita mi. Diyak laim pagarup akabaulan na kun nasukiran ti anak ko. Senyora, mabit lang tainak mga laing inuman nyo. Ang mga luan niya pa iti mapasamak kada kayo. Sige, Sima. Amom anak ko, magagaran akon talaga. Itay agsarsarita kami kadagiti kalukaran tayo. Ipampanakil ko kadakwada nga umadanin ti panagturpus mo.
Talaga, nanang? Anak ko. Maragsakan mo dagiti kalukaran tayo. Natunoy mo kanon ti arapaap mo. Saan pa'y nga amin, nanang? Kaya't ka pa'y apag ginawaan. Isa pa nga asim, ha? Anadam ko matibagin. Di mo itulok ngagsakit ka, nanang. Anya kalakit din aya anak ko. Nakasalsalon atak. Kasalo ko mga agsakitak ako nam. Basta, ikarim kanyak, nanang. Anadam tibagim, ha? Agtalag ka kanya, kanak ko. Talagang aramidak dayta. Kaya't ko ama imatangan ti balikid. Among panyero. Panagkuna ket saan arumbang anay strikto kalaunay ka ni Albert. Panyero. Rumbang ko mga apuraan nakpay amang disiplina kina Albert. Tano saan? Amangan no nakarkaron ton anatangken ti ulo na. Irigat na, panyero. Amangan no imbis adumngag, ket nakarkaro akagura na kanton. Anya? Laglagi pa nga daym impenen na asakit tinakam kan ka. Day tati makagapo, no apayakas jay ti panakilangan na kan ka. Saan ka di, panyero? Ikam iti umno akong daway. Patsya ka magtumot lakan ka day jay. Agam ka anon tupay. Di uraya am aging ga makaturpos iti kurso na. Oh. Mabayag sa unay dayta, Fausto. Panyero, no para kanyak. Apag isulaan. Padasam lang, panyero. Barang no epektibo, tisingasing ko. Saan apa naging lalaing daytoy, Brad? Ngam panag ko na. Kasapulan ti kooperasyon mo. Tapno maornos ti pamilyam. Dan, Ama mo nak. Napudno ka makigayam. Panagkita, kat kasayaatan no makitunos ka, kadag iti dadakkel mo. jaketa tilmunan ti pride ko, Brad. Ngam kasapulan, Brad. Tano di mo aramidon dayta. Sigurado, ngagnanayon tumutin ti saan nyo pagkikinaawatan. Jaka mo, Dan. Jaka mo, noon niya ti rumbang nga ramida. Jaka mo, noon niya ti addang naiwayat ko. Kas itinakon-nakon, Brad, ah. Singasing laang ti kanyak. Noon niya man tagbalin na desisyon mo, sikat ti makam mo. Basta siya, adak lang ditoy. Kat nakasaganak amang suportakin ka. Ninamnama kong tikas to'y asang petak, Caridad. Amado, Nusak tupay kat kabalan nak asang duwan. Sikan tulakit din. jakmanam mo, Amado. Siyak ti mait ipit kada kayo nga kama. Jak kaya ti kastoy ang mapaspasamak. Apay, Caridad. Panagkunam kadikat kayat ko da ito'y mapaspasamak. Isungarod nga ururnosak ti amin. Saan ka di? Kinapudno na. Kailiw konti ka adda di ti balay, di anak ta. Di mat ko na masinukon mo. Di na kayat ti sumurot. Gaputa aging gaita. Malaglagip na payla ang tinagbasulang kanyak. Ah, Dayta ti kang runaan ang makagapo. No apay nga agripribelte ti anak ta. Aging ka dita, Brad. Malaglagit mo pailaan ti panagsarita yo itinam. Jak ilibak. Itingamin ka una na gundaway. Nakabilnak ni Mama. Albert? Dan, tawak lang. Agbidlot. Numadamot prinsipyo ko. Kat dahi tati kaya't ko nga ipanatnat kadagiti dadakkel ko. Saan ka matasid si Deren, Albert? Kan awan ti pamabasol ko kin ka. Tilang ibagak. Nasken asangwam ti kinapudno. Tano di mo aramidon ti kasta. Nakarkaro nga agparikot ka.
nagdurog. Aglalaok ti marikriknak. Langrunakat, umadanin nga umadan iti panagturpos ko. Rumbang ko maapasig a kinaragsaklaan ti mariknak. Ngam adda umapay anakaro panagtanag. Iso na lang. Tadyak matam mo no anya ti makagapo. Diyak ay ti kasto yung marikriknak. Ngam, diyak mo't mabalin na labdan. Anya ti ipasimudaag da ito yung marikriknak. Kasano alabanak da ito yung ariknak. Kasano akong traag ti panagtanag ko. Lusumkan mat iti panunot ko dag iti sinasaon ni nanang iti kalabas. Diyos ko, pangaasim ko ma. Di nakbaybayan. Sika ko mati agbalin akirad. Kanatibkar ko. Ako. Di na ko mabaybayan. Tasikalaangan ti amok apagkamangan. Senyora, abangan doan niya ti mapasamakan ka. Parbangunan ngam nakariing ka pa'y laeng. Oray anya ti aramidag. Saan ka makaturog? Iso adi tuyak langan nagpalabas iti oras. Apay no ijay silid yulatan kan ni senyor ti pagyanam. Senyora. Saanan, sima? Di tuyak laktan. Ay, mabiit lang nga rod Tayalaan kayo iti gatas. Saanan? Agsubli ka kit din iti silet mo. Ituloy mo ti akinana. Baybayan naklaktan ditoy, sima. Kaya't mo asawan, di ka sumrag ita, Brad? Saan? Aglangan ak pailahan. Sana bale? Tadandani mo ti bakasyon. Awan mo tinapatid nga ramidin tayo di universidad. Sa bagay. Namiris ko sana rumbang nga awan aki di balay. Takdakkel namin ti gundaway ama alilaw ni papa ni mama. No kasta, agsubli ka ni di balayo? Kasapulan. Dal. Nasayaat mo ita napanunot mo da ita, Albert. Narigat ngamin at talaga ti sitwasyon nyo ita. Saan lada ita? Payat ko nga ipakita kin ni papa. Adinak ton maalilaw. Anya? Dahil tatagpaiso. No kabalan na ayakar ta alipuspos ni mama. Ipanagnag ko kunkuha na adinak to maloko. Saan man na may pinta ti rupa ang panyero? Di mo kunahan nga gingga ita. Di mo pala na panunot ti kasayaatan ang maaramid para iti pagparparikutam. Panyero. Naipalagip manen, tinapalabas. Anya? Dahil tatiag paiso. Kasano napasamak na ita, panyero? Kung akmano na itanaman iti lipat, tinapalabas. Ni Albert, ti makagapo. Ha? Dahil tatiag paiso, panyero. Kitamkag. Amangan no kalat nga agungar ti sakit tinakam kanyak ni Caridad. Nay, ada si mangpot alugan. Nagsubli nga ta ni senyor. Inakmat kitaan. Amangan no ada nalipatan ni senyor. Iso ang nagsubli. Nana si ma'am. Senyorito Albert. Ada kan? Wala na. No kasta. Lugan mo dyan si mangpot. Wala na si ma'am. Ada ako. Albert, anak ko. Agyaman na ka nag-awit kan. Aklonot, mama. Nakatulong ti panang kabil mo kanyak iti daytoy a desisyon ko. Agyaman na kiti panang kabil yo kanyak, mama.
Kaya't kung tagin na. O sige, anak ko. Mapankalagtan ije silit mo. Agyaman na. Anyan, tikas tsaya pa nagsasao ni Albert. Naglawag. At dapan ni Dir na kanyak. Gapo iti pa ng kabil ko kankwana. Ngam saan na napatagday ta. Ti importante, nagsublin dito ibalay. Ti anak ko. Nanang, itong bigatan ti graduation ko. Magagaran ak una yan. Graduation mo? Apay, anak ko. Agad-adal ka, aya. Ha? Nanang? Di mo't nagsardeng kan anagadal, ta saan da ka akabailan apagadalan. Apay nga akasta ka mo nanang. Anya ti mapaspasamakan ka. Awan mo, tanak ko. Isungarod amas daawak. Tay bagbagam kit din a graduation mo. Diyos ko, nanang. Saan kumamot ang mapasamak ti pagbutbut ngak? Nang runak at agturpo sa kun inton bigat. Nasaya at mataddan dito ni Albert. Nakita tilugan na iti garahe. Amado, pangaasim ko mamat. Oh, apay ka di manen. No pampanunuta makasarita itan ni Albert. Saan kumapay? Kakaisuna ang nagawid ang diti balay. Amangan no pumanaw manan. Caridad. Ado ti kundaway. Tapno kasaritam ti anak ta. Tadakat nga rodan diti balay. Basta saan kumapay lang nga ita, amado. Sige. Sikat makam mo. Mapatgan, tikin daw mo. Adali mo kami. Ngam di pa ilan napasamak tinamnamahal. Siguro, kinasarita ni mama ni papa. Isuasaanan niya may dito'y tama. Sinangkanak ti amin. Ngam apay adi kinasarita ni papa. Iso ti makagapo amin dagito'y ang mapaspasamak iti pamilyami ita. Kanya nga tan rumuwarak dito silit ko. Tasya ko na mismo ti mangiruwangan iti panagsarita mi iti amak. Tapno maipagsak ti marikrik na. Kat malpasan ti amin. Ang mga nanyakit iti mapasamak ka ni mama. Iso ti kang runaan na masakitan. No bilang tagsubang kami ka ni papa. Tilakit di inak ti apektado. Senyorito, nasa paarimwar ni papam. Ni Senyora Caridad, ada pa'y la iti silid da. Nana si Mang. Di nakadi sinapol ni papa. Idi si Mang pati di kalman. Ay, Jack mo senyorito. Isuda ngamin kan ni mamam tinagsarsarita. Apaman asimbang pati di kalman. Kasta ka di? Wen senyorito. Ay, kayat mo ka din ti agar mo, sar. Isaganaan kan iti kanam. Agidan kami langan ka ni mama. Nana si Mang. Uray klangan na rumuar iti silid na. Apay anak karo ti panagtipan. Anya tinatasawan day ko. Sapay madaman ti seremonya ti graduation. Ninay, ang mga no iso ti makagapo. No apay akas ti markrik na ita. Adalat tamo ti nagtugawan na ni Nana. Nakaisang. Aapay nga taakas to'y tiriknak. Anya ti kayat asawan na ito. Hey, nakalimutan si babae! Anya nga tayo papas kasama. Di yori bungbungan, tama mo nakarkarosa na makangas. Diyos ko, itimot nagtugawan ni Nanang kutyar aribungbungan da. Arayatot ni Nanang. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo,
di mo kumay panubos ang malabsanan na ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumarunungay kami patangatang. Aklunag, anak ko. Nagpakasi akiti amam. Tapno saan kayo manen nga agsubang. Isot ga po na adi nakakinasarita, apama na si Mangpat. Mama, intulok yulat ako man na nagsarita kami. Albert, iho? Nakasagana akmat ka. Nabilang kasarita anak ni Papa. Albert, pangaasim ka di. Saan akasta? Ammom ka di asyak ti maipit iti sitwasyon? Ipatpatag kayo nga gamak. Iso ang nakasagana ka mga ramid iti amin. Tapno maornos kayo laan. Uwan kayam, anak ko. Pakawanan na no nakabil ka, idinapanak iti dagos ni Dan, anak ipagnaadam. Mama. Saan arumbang akinabil ka, idi? Kat pagbabawyak ulay dayjay. Sa ti ayan ko. Nanang, agyaman ak ta nakapuot kan. Agyaman ak iti Diyos. Lay ka anak. Anyat napasamak. Sa dino ti... Apay nga daak dito'y ospital. Nanang, natalimu daw ka itay. Iso nga impanda ka dito ospital. Anya, Kumusta ang tiriknam, nanang? napigsaa ka anak ko. Awan ti marikna ka na sakit. Okay, dirikna. Sigurado ka, nanang? Wan, anak ko. Iso adi ka nagsangit. Pangaasit. Agunag man ang ti pampanunutan, Panyero. Madlaw nga awan iti paperworks, ti focus mo. Pasensyakan, Panyero. Jak lamalapdan ti bagig. Ay, daytan ti kanayon nga ibagakkan ka. Rumbang ngamin asang wemon ti kinapudno. Si kana mismo tinagkuna. Anasakit tinakam ni Albert kan ka. Ipakita marod kan ko. Pangasim, Panyero. Jak kaya ta pagsalitaan day tabanag. Sige. Sige ti makamu, Panyero. Ang no bilang takasapulam ti kasarsarita. At daklang dito'y amapang namnamaam. Kas gayem mo. Amumut day ta. Agyaman at, Panyero. Di ka danag. Talaga si ka lang ti amok apang yabkasak iti marikriknak. Tasi ka ti makaamo iti amin. Ammom, senyorito, kanayon apagdamagan dakdamamakan papam. Ang di ka agdanag. Saan ko nga ibagbaga kadakwada, no anyaman ti mapagsarsaritaan ta. Agyaman ak na si Mang. Amo yumat. Da kayo lang ti pangyabag ka sa kitaanin. Senyorito, Saan takmat siguro mapapasol? No bilang lang takagurak ni Papa. Saan ka di? wan, saan ka mapabasol? Talaga ka di, adi mo mapakawan ni senyor. Diyak ka muna na si Mang. Diyak may baga. Aginggat ka ano day ta amarikrik nam iti amam, baro. Saan nga agulibag ti pamilya yung nukasta, senyorito? Naimbag, no maipamay sampay ti agadal. Nana si Mang. Uray niya pa'y ti mapaspasamak. Diyak to baybay ti panagadal ko. Ngamin, inkarit ka ni mamang aktor pusak. Kat may pagpanakkel na to. Kasano pa yan anak ko? Saan kagaya mon anak ka Marcia? Gapo itinapasamak kanya. Sana balin, nanang. Ti importante kat nasayati ka sa saad mo. Ngam inururay mo day jay akan ito, anak ko.
Di mon pampanunutan day jay kunak mo't nanang. Opisyal mo't laan nagturpusa nga uray sa anak ang nagmartsa. Pasensya ka na ako. No saan ang apo kanya? Saan ko maanatag? Nanang, kinunakmatan kan ka. Saan anapatad kanya no nagmartsa ako no saan? Ti importante kat matalgad ti kasasaan mo. Takas itinakon-nakon, uray no sa anak ang nagmartsa, opisyal matlaang ang nagturpusak iti sekundarya. Basta, makunkonsensya ang anak ko. Siyak tinagbalin alapad iti amin. Anya kakit din ayan nanang. Baybay amon day jay. Ti ipang pangrunak ita, kat ti panagsapol pa iti trabaho. Numabalin, daytay trabaho anawaya akmatla ang makaadal iti kolehiyo. Saan na rimuar ni Albert? Adalaang dito balay. Nasaya at matungkasta. Masapak nga gawin. Oh, apay man ang karidad. Planom ka din nakasarita ni Albert? Di kag tanag. Ipasigurado kan ka na saya at ipagbanagan ti saritaan mi. Awan ti daga sa mapasamag. Ket nakarkaron asan kami ngagsubang. Madanagan naklata, amado. Agtalag ka kanya. Amo katong palan ti karit. Ala, sika ti makam. Namnama ka maurnos mon ti parikot mo, Panyero. Kastama ti kayat ko. Nas ka na maalak matla ang tirik na ti anak ko. Tagayat ko man, wano saan. Isulang ti adda karbangan na amang tawid iti amin nga adda kanyak ita. Mangruna ka dagiti negosyo, Panyero. Amin nga adda kanyak kunak met, Fausto. Magustuak na ita ngayong baga, Amado. Takasken ka. Agmay-may sa metlaeng ti anak mi iti day di pimusayan nga asawa. Kat isulang mat ti pangipatawidak iti amin nga adda kanyak. Panyero, addan sakit din nalipatam. Nalipatam ka din tinapalabas. Panyero, nabayagan day di. Ket jakon namnamaan pa'y adumteng ti gundaway, ama urnos ko ti amin. Nakagteng akong dito'y balay. Sigurado asana namnamaan ni Caridad akas to'y ti oras ti dadateng ko. Amangan no tinamnamaan ni Caridad, ket numalmalang magpay nga agawid. Di nalaki dinamnaman na sumangpetak sakbay ti pangaldaw. Ikagumateng pakumbabaki ni Albert. Barang isungag pa iso ti pangrugyan ti pananglipat nan, iti naramid ko iti kalabas. Aramidak da ito'y. Tapno maurnusan ti amin, ket di nakton sukiran ti anak ko. Kumat namin Jason ti simang pa. Nana simang. Agsasamo kayo kanon amangal daw ko na ni senyor. Addadan ijay komidor. Senyorito, dahito iti maibagak. Amam latta ni senyor. Kasayaatan no si kalata ti agpakumbaba. Ngamin, anak kalaeng. Kat gapo iti dayta. Kitulog kulat ta na masurot ti amin na kayat ni Papa. Kasta ka di, nana si Mang. Barok, saan akayat asawen ano agpakumbaba ka? Kat itulok mon abaddakan dan ti karbangam. Tila ang ibagbagak, kat raumam ti amam. Uray pa'y kasano kadagsan ti nagbasulan na. Patsak ang nagbabawyan nan dayjay. Makit kita tayo mati pa nagbalbaliw nan. Saan aya?
Ikagumakapat gantikid daw yo, nana si Mang. Ngamjak may karyajak tagsaw. No adda may baga ni Papa Ajak magustuhan. Sima, nadlaw kong agpinpinaliiw dagiti agama, itay mangmangan kami. Nakaun ulimak da, ngam amok ng agsinsinipot da. Senyora, Ita, adadan ijay piranda. Iso amadanakan akmanan. senyora, punasin nyo kumadayta panagdandaan agyo. Ti panunutan nyo, kat dayto yan ti pangrugyan tinabayagan akal kalikaguman nyo. Apa nagkapya dagiti agama? Sapay la ko mga roda, takas tangak paiso, simang. Sige, mabit lang senyora. Mapanak mga ramid iti mainom nga ipan ko iti ayan dagiti agama. Naimbagla nga adda pagpalamiis da. Siya kon ti mangirwangan iti amin. Tapno maurnos ti susik iti nagbaetan ta, Albert. Siya ti amam. Angam sige. Siya ti agpakumbaba. Aramidag ti kastoy. Tapno mamimpinsanan nga agulimat ti pamilya tayo. Amuyo mo't noon nga ti Jack kinayan. Amuyo na apay kasto ti panakilangan ko kada kayo, Papa. Nabayagan na panahon di, Albert. Saan ko kadipay anay panagnak ang nagbalbaliw akon? Diyak kadipay na ipakita kan ka ti panagbabawi? Napakawan na kon ti inam. Ngam apay aday tapay laang ti iduk-dukit mo kanya. Di mo kadikayat ang naragsak tayo asa nga pamilya? Sipot ubingan. Day talang ti kinalikagumak. Tagbalin ang naragsak. Ngam sikatin ang dadali ti amin, Papa. Dinukom ni Mama. Amom ka di asyak ti saksi ti nalaos aladingit na idi. Albert, awan ti pagbanagan dahi ti asaritaan, aging gaadinak mapakawan. No agkidawakan kay ti pamakawan, maurnos ta ka din ti amin. Ulitak ti saludsot ko. No agkidawak iti pamakawan, maurnos ka din ti amin iti nagbadan ta. Ni, si Kamat Albert. Umay ka. Agyaman akdan. Umunag ka. Agyaman. Ada ka di man ng parikot? Nagsarita kami kan ni Papa, Brad. Kahit naurnos ka yon? Nagkid daw iti pamakawan. Ngam, Jack kumbinsido iti inaramid na. Panagrik na. Isong ay naramid na ti kasjay. Tadda ti plano na. Ha? Ngaman niya ko matiplano na. Dahita ti Jack mo. Brad, amangan mo nagbalbalin ka laang aparanoid. Apay nga na conformity pampanonotam. Jack man mo, Brad. Basta. Sa balit agparparik na kanya. Kaya't ko kumangay gawid aron maritay. Ngam kinay kayat ko latan na palubusan. Katagyaman na, Kamado. Makita ti panagporsikim amang ornas iti amin. Nagkariakan ka, Karidad. Rumbang lang aro datong palag dahi ta akarik. Amado, Iso na lang, tay kagumaak tumanen na kasarita. Agpaiso ngay naklon na ti panagkidaw ko iti pamakawan. Ngam nariknak asan anapudno iti panang pakawan na kanya. At dalata pa nagduadua na. anya. Dahi tati agpaiso, Karidad.
Isu akasaritak tumanen ti anak ta. Si kagayam, anak ko. Apay. Ni, apay analiday ka manen nanang. Ada ka ti parikot? Nanang, no anyaman ti pampanunutem. Ibagam ko makanyak. Diyak kaya ta kanayon analiday ka. Mapampanunot ko lang amin. No kadwata ko mati amam. Kastoy nga ta, tibiyag ta. Ha? May papanmanan iti amak ti bagbagana. Sapay na ko mga ron. Taada may bagana may papan iti kinatao ti amak. No apay mat ngamin akas jay tinapasamak. Apay nanang, anya naming tinapasamak. Nanang, anya tinapasamak ko nak. Jak ambo, lay ka anak. Jak malaki. Ha? Ikagkagumaak alagipon. Ngam, jak malaki, apulo. Anya ti makunam, senyora. Sumagmamanon nga aldaw tinapalabas. Manipod nagsarita dagiti agama. Madlaw ko kat dakkel tinagbaliwan ti sitwasyon. Dayta mo tinadlaw ko si Mahanga. Agsarsarita dan. Sana kas idi ngaglinlin ni Klikta. Anya ngay, senyora. Di pud no, dya imbagak kada kayo. Wan nga rod si Manga. Bahanag, apakaragsakak laulay. Oray siyak maayatanak mo't makakitkita kadakwada. Oray madlaw nga dapay lang ti panagbin na inda. Umdasan ti makitkitak alinanganda. Pudno dayta si Manga. Katsapay lakom ha. Tagtultuloy yan dayta. Aging ga amapunas matan iti isip ni Albert tinagbasulan. Ti ama na. Dayta lang amin tirigat na. Ta manulat itawan idi ni Senyorito Albert. Katjay na doktalan na. Naimula iti panunot na. Iso aday tan ti puon tinangguraan na iti amana. Sana namin pinsan na napunas ti panagtuwado at kani papa. Gamay mayatan ti kastoy. Saan kami akanayon niya agsubang? Kaya't kung may pakay ti pagragsakan ti ina. Iso asyak nga rod ti rumbang amang timbang iti amin. Gusto ti balakad dagiti nasidag kanya. Amaklat na ni papa. Kaya't rumbang lang nga raman. Sana rumbang nga nangat nga to ak na miso. Ngamkit di. Sana kaya tasawon day ta. Adya ako ni kaskaso. No bilang taga ti Jack magustuhan niya aramid. Manipod dito yung beranda. Nalawag ang makitak ti din tangalugan. Kabisadok di talugan. Amamok na sino takin kukwa. Ngaman niya tar aramidon na dito eh. Hindi nga ta papa, tigagara ni Sir Fausto. Tinasayat. Inaklangan ni baga kanina na si Mang. Tayo sun timang sabat iti sa nga ili. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakapaser ka, Panyero. Amumon noan niya ti makagapo, Panyero. Kaya't kumat ang makasarita ni Albert. Why? Apay ang nagsinahay kaya tinaunag, Panyero. Kas lang amin sa balit ay parparik na kanyak.
Anya dayta. Ang mga no sa balin tukid di tijar ni Albert, may papanitian yaman na pagsalitaan nyo. Nakababayin matkan ka, Panyero. Panyero, agtalag ka kanya. Siya kon, ti makamu. Anya ti kayata sawan ti umay ni Fausto dito'y balay, Amado. Anya ti gagara na ka ni Albert? Bayan talatay dan ngagsarita. Ikan tayo da itiwaya. May papankali ka ni Misty, ti pagsaritaan da? Diyan ka mo. Posible akas ta. Anya adi mo ammo nga ibagbagam. Karidad, mabalin ka di. Sana siya ti karintaram may papaniti panagsarita da Albert kan Fausto. Agdamdamag aklaan. Uraya makapagsarita da. Kalpasan na. Ikagumaam to nga amuan kini Albert ti Kayo man kanya, Sir Fausto. Nabayag ka din na tulagan nyo dayta, itamag. Anya tulagan nga ibagbagam, Albert. Di kayon agin di amo, Sir Fausto. Imposible nga ibagayo kanyak akayat da kamanugangan. No di pa'y naibagakan ni Papa. Diyak mo. Daw niya ti pampanunutan nyo kan ni Papa. Ngam da iti makulang. Saan dak kumamantaran no may papanin itirik na. Diyak tu pa itulok nga ramidan kanyak da iti amag. Iso nakarkaron a diyak itulok nga aramidan nyo. Laika, anak ko. Oh, nanang, ada ka di bagayo kanya? Itay pa'y langanin, apalpaliiwan ka. Nakaununag ti pampanunutam. Nakaad-adayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Adda ka di parikot mo. Pampanunutak lang amin. No anya ti pangaramatak itururnungag nanang. Ha? Di mo't kulam akayat mo ti agkolehiyo. Wan nanang. Di aramatem iti panagadal mo, anak ko. Apay. Adapay aya sabali arumbang apangaramatam iti urnong mo. Di mo't itilaang panagadal mo. Uwen nanang. Matlagayam. Sige, tainak pa'y aglaba, anak ko. No amom na kumananang. Kaya't ka nga'y pakita iti doktor. Takayat ko amaamuhan. Noan niya talagan ti mapaspasamak ken ka. Mismo nga ama di agnagan iti Misty, tinakisaritakin ka, Brad? Wendan. Napan pa mismo di balay. Brad, madamag ko man lang. Di ibagbagam a Misty, napintas ka di? Napintas lang ti pagsasaritaan, Brad. Sana pagduadoan. Napintas. Sakit, nasirib. Oh, anya nga ti pare ko. Apay adi mo kaya, Brad? Dan, nalipatan ka din. Imbaga akon kan kay tinaminsan. Kaya't ti amak na iman ni obra ti panagbiag ko. Iso amamatiak nga dan tulagan da ka ni Don Fausto. Ha? Diyak kaya ta pagbiyangan ni Papa ti panagbiag ko. Iso diyak laki ti umanugot iti kayat da. Ada kami ka ni Misty tagkatuluyan. Nang runa, katawan mo ti relasyon mi. Sabali ka talaga, Albert. Ayon gayam. Amo day di balayo, arimwar ka? Imposible asam da nakita pimanaw ti lugan ko. Kadya man ni Misty ngay. Pinanawak iti balak. Ayan da, Amado, si Bang. At dada ijay hardin, senyora. Agin inom da. Kat ni Albert, nagsubli ka din? Saan pa'y mat, senyora? Anyan ti kastoy. Kunaktumat ngamin, at damanin mati ang mapasamak. Senyora, Anya nga tangamin tinagsaritaan da Fausto kan Albert.
Jak masungbatan dayta, senyora. Sapay la kuma. Ta saan ang makapanunot ni Albert nga agaramid manen iti saan anasaya. Ulit at panyero. Siya kung tagkidkid daw iti pasensya iti naramit ti anak ko. Panyero, inunakmatan. Saan arubang nga ikidawam iti pasensya dayjay. Mawatak ti amin. Naklat siguro ni Albert. Di na ninamnama akasaritak maipapan ka ni Misty. Panyero. Ang salabale, panyero. Ikanta iti oras ni Albert. Batyek ang makapagpanunot tumot lang dayjay. Ket maamiris nanto ti pagimbagan ang maipaay tinaibagakan ko na. Hanggang kasanon no sana makamiris ni Albert. Imposible, panyero. Sikan mismo tinangibaga. Nasirib ni Albert. Amo na tiraramidin na. Nang runa no maipapan iti pamilya. Iswapat tiyek. Maamiris na apara iti pamilya na. No isuda ka ni Misty nga anak ko ti agkatuluyan. Brad, malaman. Di ka di pala agawit. Papanawan na ka din dito dagos mo? Saan nga itikas ta? Ipalpalagip ko lang kin ka amalaman. Amangan numaungtan kan tumanan ijay balayo, numarabyan ka. Ibaga man kanyak, Dan. Ada ka di racket mo iti rabi? Iso kas lapural na ngagawit? Jak ilibak, Brad. Among matan. Nasken nga agtrabaho ak, bayat ti bakasyon. Taag kurang ti maipatpatulog dagiti dadakkel ko. Nasken nga agsalo kagak. Tapno maiturpos ko ti kursok. Sayang mo't ngamin. Dan. Idi may ka nagadal dito eh. Bukod mo ka di desisyon dayjay. Katwan. Kinasarita nak idi ti amak. Kinunana, nga amangan no marigata nak ditoy. Tamangan no agkurang ti maipatulod da kanya. Ngam kinunak akabalak. Iso anasken at tulungak ti bagik. Tapno makaturpongsak. Oh. Ape ang nagsinay ka iti naunag, Brad. Apalan ka, Dan. Ngamin. Nawaya kang agdesisyon para itibagin. Uray no di mo ibaga kanyak, ang muklatan no anya ti ginagara ni Fausto, kani Albert. Caridad. May papan ka dagiti anak tayo, saan ka di? Makitam? Di nakmasungbatan iti nasayaat. Kung nagtumot ngamin kat. Caridad, mabalin ka di. Di nakpaila kasarita may papan iti dayta abanag. Amado. Kaya't ko apanunutan no anya ti rumbang nga maramid. Kaya't ko ngamin na maurnos ti amin. Jak kayat nga danto pa'y rumswa aparikot. Apag iso dito. Di nak makita dito ni Dan. Di mo da surutod tagayam ko. Amo, no sa dino ti pagtrab-trabakuan na itirabi. Nagagat tigayam ko. Ni Mama. Oh. Hello, Ma? Albert, iho. Ayan mon. Kunak nagsubli ka adago. Pasensya ka no manawak, Mama. Agpalpalabas ak lang iti oras. Numayan mo, iho. Kwa. Adak lang dito dagos tigayam ko, Mama. Iho, pangasim tadi ka kumaagpakpakarabi. Wen, Mama. Di ka kadagdanag. Sige nga, Rudan. Bye, iho. Bye, Ma. Gusto lang din naramit ko. Inlibak ko ni Mama. No sa dino talaga tayan ko. Tanoy ba? Dayjahin ni Dan. Aguray ni ti pagluganan na. Suruto kiti nalimot ti gayam ko. Tapno maamwa no sa dino ti pagtrab-trabakuan na. Senyora, saan mo't siguro nga agaramid iti madi ni senyorito?
Naurnos damatan ka ni Senyor Amado. Saan ka di? Iso ang masigurado nga awan ti madi ang mapasamak. Sapay la ko mga ruta kasta. Aywan gayam, Senyora. Dandan ni nalipatak matan nga imbaga. Imawag gayam ni Mrs. Ferrer. Oh, apay ka no? Ipadpadamag na, no pa ireserba na ti pwesto yo ka no. Kata, anya nga iti imbagam si Mang? Imbaga nga umawag manen inton madamdama. Tadaas asikaswan nyo. Iso asigurado at... Ay, sigurado. Ni Mrs. Ferrer ti umaw-awagan, Senyora. Tiloko dan. Isumot lagay madi na kayat nga ibaga kanya. No sa din ti pagtrabakuan na ti Rabi. Night club mo't gayam ti pagpapayan na kasweta. Apag isulayan dito ayan. Di nak basta mabigbig dito niya. Diyan may sa waiter ti pagorda. Itigas ta. Sana mabisto ni Dan nga dapit ay. Naimbag tataparta. Nalakalangan na kastrela. At napasok-sukak di gwardiya. Kaya di na konsinita. Pinastrek na klatan dito eh. Oh, anak. Apay adi ka pa ilang maturong ngay. Rabiin. Adda ka di parikot mo, anak ko. Amangan no kayat mo nga ibaga kanya. No anya ti pampanunutam. Di na kon pagdanagan, nanang. Alakit din. Ingkalata maturugan. No kayat mo apagsaritaan, anak ko. Ibagam laang kanyak Wan ka din, nanang. Alan. Alangarudan, maturog kanton, ha? Ay. Kasita. Limpyo mo't ni nanang. Amin at ignay kan panagsauna. Awan ti parikot. Ngam no kumaro mo't. Di na amot ibagpagana. Kan komporme laditan ti maliplipatan na. Anya ter aramidam dito, Albert. Si Cam. Apayat di mo yung baga dito itayan ti sideline mo, Dan. Jak nga rod kaya takanayon ka dito eh. Lumamam ka dito iti ayan ko. Si Cam. Saan mo't akanayon, Isag paminsan lang. Kasano na mo mga dak dito eh. Nagadot ti pamuspusan, Brad. Saan ka mo't anarigat sa pulo? Brad, gusto daytan Amangan no agmaniho kan tumanen anak kainom. Kakaiso na anaurnos kayong kinipapam. Iso adi ka kumamanen agaramid iti pagapaan nyo. Diyak kaya tiyag panunot iti madi, Amado. Ngam panagkunakat epekto manenday. Pangasim karidad. Di murugyan day ta saritaan. Amado. Bayan talang ni Albert. Kas di kayat na. Di ipa ita. Sana bale, bakasyon mat. Itaman pa'y akas tati kunam, Amado. Nakaskas daaw. Pampanunutak lang ti kinunan ni Panyero Fausto. Saan ka no arumba nga ingatak ni Albert? Tama nga no iso ka no dahi jay ti rason. No apay akas jay ti aramid na ita. Anya. Awan mo ti dakas na. No bilang tapat gati imbaga ni Panyero Fausto. Amangan no iso nga paiso ti kayat ni Albert nga anak ta. Di nainom ko iti club pagpapaayan ni Dan. Okay lang. Kapalak pa yung matibangit. Kan maysa. May mayatin di kasto eh. Nabarte ka kasumangpot iti palay. Tapno diretso na maturo nga. Sana tapno dumngag pa lang. Itawan mo serserbi na leksyon. Bueno sermon. Sigurado ngamin orayan na ni mama. Kaya tindakas na. Amangan nooray ni papa. Padaanan na.
Isa may mayatan na kastoy tijar ko sumangpet ti palay. Iparpartak ko pa itag maneho. Tapno makasangput at dago sa ti palay. At dahil nagmaytag maneho tanawaya tigal. Nagdakilat truck na masabat ko. Makasisirap ti silaw na. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.